Yes, reka twongere tubasuhuze tubifurize ibihe byiza, tubifurize umugoroba mwiza, umugoroba wuje umugisha, kuri mwego mutega amatwi ndetse mugakurikirana amakuru n'ibiganiro tugenda tubagezaho. Turi ku mugoroba wa tariki ya 17 ukwezi kwa mbere umwaka wa 2026, aho muherereye hose inshuti bavandimwe, abari mu gihugu cy'u Burundi, abari muri Tanzania, Uganda, Kenya ndetse n'ibindi bice byose biherereyemo abanyarwanda babasha kumva ururimi rw'ikinyarwanda, ndetse n'abarundi muri rusange, yaba baherereye mu bice bya Zambia, abaherereye muri Mozambique, aho hose nyamuneka tubateye yambo kandi tubahaye ikaze. Nanone kandi rero tugarutse kugira ngo tubagezeho iba bigezweho ni mu gihugu cy'u Burundi. I Burundi rero ibintu byongeye kongera guhindura isura, ibintu byongeye kugenda bikara ndetse binakarata, ibintu byabaye vumbi na jasho, ibintu byabaye vumbi na jasho. Ubu ngubu biravuga yuko imihanda ya Bujumbura rwose ngo ubwo bari bwose, ariko nanone mwibanga rikomeye cyane abashyigikiye uyu mugabo bita Reverien Ndikuriyo batangiye guserebura. Ikintu gitangaje kiri hano nuko bamaze kwakira yuko ari bagomba guhabwa ingoma umwaka utaha. Ubu rero amakuru aravuga yuko nyuma yuko hakomeje kwitegurwa inama ikomeye cyane igomba kuba ku itariki ya 25 z'uku kwezi, ndetse inama ikaba ari inama y'igitaraganya igomba guhuriza hamwe abagumyabanga ba CNDD FDD. Ahangaha akaba ari naho umugabo Reverien Ndikuriyo azatangira imihoho mu gukomeza kuyobora uyu mugambwe wa CNDD FDD. Byamaze kugenda bishyuha rero, hari benshi batumijwe abagomba kuza kwitabira, ndetse na opposition cyangwa se parité opposition za CNDD FDD zamaze kugenda zitumirwa, kubera yuko bivuga yuko mu byukuri muri iyi nama hari inama nyungurana bitekerezo igomba kugenda iba kugira ngo barebere hamwe mu byukuri ibyiri shyaka rya CNDD FDD riri ku butegetsi. Turaza kugenda tureba ibyari byo, turebe amaruza akomeje kugenda ashinzwa hagati y'abayobozi b'igihugu cy'u Burundi, yaba uyu mugabo Reverien Ndikuriyo usanzwe n'incabwenge, ndetse na Perezida Evariste Ndayishimiye. Mwitangazamakuru byacitse, mwitangazamakuru ibintu byahindutse, usibye yuko ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi nyamuneka bimwe mu bitangazamakuru byatinye kugenda bigaragaza yuko hari ikirunga kirimo kiratogota ariko isaha n'isaha cyaruka, aho bivuga yuko nyamuneka umugabo bita Reverien Ndikuriyo na Son Excellence Sebarundi barimo bararebana ayingwe nyamuneka, kubera yuko uyu mugabo yamaze kugenda amena ibanga. Hari amakuru avuga yuko rero kubera yuko uyu mugabo Reverien Ndikuriyo ari somambike wa mama wa wizinyeshyamba, somambike wa Son Excellence Evariste Ndayishimiye, mu bihe bitandukanye yakomeje kugenda amubikira amabanga, yaba amabanga ajyanye n'imitungo ye, yaba amabanga ajyanye n'ibikorwa bye bitandukanye n'amasezerano atandukanye bakomeje kugenda basinya. Ibyo byose rero uyu mugabo bita Reverien Ndikuriyo abitsa amabanga akomeye cyane Perezida Evariste Ndayishimiye, ndetse benshi ntibatinya kugaragaza yuko mu byukuri mu gihe nefa yaba akuwe cyangwa se yaba umugabo bita Reverien Ndikuriyo yaba yiyomoye kuri CNDD FDD, mu byukuri byaba ari akaga gakomeye cyane, kuko amabanga yose y'uyu mugabo yaba yafite. Bikavuga yuko rero Perezida Neva afite kurwana bikomeye cyane, akarwana uburyo agomba gukomeza kuguma kuri buriya butegetsi, kubera yuko uyu mugabo Reverien Ndikuriyo afite amabanga menshi y'imitungo ya Perezida Evariste Ndayishimiye, ndetse binavugwa yuko ukurikije akantu kajyanye nk'agashyari aba bagabo bafitaniye, kubera yuko barwanye bose muri CNDD FDD mu ishyaka ryahoze riri ku butegetsi. Ubu amakuru akomeza kugenda avuga yuko mu byukuri ibi bintu byaba ari akaga gakomeye cyane, ndetse uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi yaba agushije ishyano mu gihe bamwe mu bagabo baba bamaze kumwiyomoraho, barimo umugabo bita Prime Niyongabo, barimo umugabo bita Reverien Ndikuriyo. Amabanga yose y'uyu mukuru w'igihugu yabasa naho yamaze kugenda ajya ku karubanda, ndetse n'ubutegetsi biravuga yuko ari ntaho bwaba buri. Umugabo bita Reverien Ndikuriyo yamaze kugenda agwiza ubushobozi bukomeye cyane bwo kwegera ndetse no kugira controle mu imbonerakure. Tubibutse yuko ari urubyiruko rwa CNDD FDD, ariko nyamuneka biravuga yuko ikintu cya mbere uyu mugabo Reverien Ndikuriyo azakora namara kugenda yiyomora kuri CNDD FDD, agomba kwita yigarurira uru rubyiruko rw'incabwenge, uru rubyiruko rwo muri uru rubyiruko mu byukuri bavuga ngo hari abo bita ngo ni ibishwi by'inkona, hakaba n'imbonerakure. Aba bose rero uyu mugabo ngo ni Reverien Ndikuriyo yamaze kugenda abagiraho autorité. Sibyo kandi n'izindi ncabwenge n'abandi bagabo bifuza impinduka hano ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, cyane cyane yuko abarwanashyaka benshi cyangwa se abaturage benshi igihugu cy'u Burundi gifite n'ubundi bumva politike ya CNDD FDD. Ikibazo n'umukandida CNDD FDD itanga, bakavuga yuko rero mu gihe CNDD FDD yakanzura yuko Reverien Ndikuriyo ari we
uzabahagararira mu matora nk'uko babyumvikanye ubwo Perezida Evariste Ndayishimiye na Petero Nkurunziza bageraga ku butegetsi, yuko uko batangije urugamba rwose rwo kubohora igihugu nk'uko bo babigaragaza, bose bakabaye bazagabana uyu mwanya w'ubuperezida. Hari amakuru avuga yuko rero umubintu bitaga Petero Nkurunziza n'ubundi byari byo yagombaga gusigira Son Excellence Evariste Ndayishimiye. Evariste Ndayishimiye nawe ikirango cye kirarangiye, agihaye Reverien Ndikuriyo nawe biravuga yuko azasigira umugabo bita Ndakugarika cyangwa se umwite nabo bita Baratuza. Abo bose n'abagabo mu by'ukuri bigaragara yuko ngo bagomba kuzasogongera kuri iki cyanga cy'ubuyobozi bwo kuyobora iki gihugu cy'u Burundi. Rero bikagaragaza yuko uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi agomba kurya ari menge, nubwo bwose uyu mugabo bita Reverien Ndikuriyo arimo arashaka kwiyomora kuri Perezida Neva, ariko arimo arashaka kubikorana mu by'ukuri ubwenge, ariko benshi bita ngo n'ubwenge buke, kuko ukurikije imbwirwaruhame arimo aragenda atangaza muri iyi minsi urabona yuko arimo arasuzugura inzego ndetse n'umukuru w'igihugu. Ubwo ejo bundi yatangazaga yuko atazongera kwiyamamaza kuyobora iri shyaka rya CNDD-FDD. Uburyo yabivuze nyamuneka benshi babigarutseho baravuga bati ibi bintu birimo n'agasuzuguro, kuvuga ngo ntago nyishoboye kwicara ngo amasaha 5-6, ibyo ngibyo ntago ari impamvu, by'umwihariko ku muturage ukunda igihugu cyangwa se wifuza gukorera igihugu cyiwe. Benshi bakavuga yuko rero nanone mu gihe uyu mugabo Reverien Ndikuriyo yaba agiye ku butegetsi, naho Uburundi bwaba buvuye nta naho bwaba bugiye, ahubwo uyu nguyu we ashinzwa kuba ngo yaba ari umugome ukomeye cyane, kuko uwo ari we wese wamwopoza tayari ni ukumwohereza kumana. Ibi rero ni ibigaragaza yuko iri shyaka rya politike naryo ryamaze kugenda risa naho ricikamo ibice, ndetse no muri perezidansi y'iki gihugu cy'u Burundi ishyano ryongera riragwa, aho bivuga yuko Perezida Neva rwose atarimo aramara igihe adakoresheje inama ngo azikoreshe abanyagihugu, by'umwihariko abayobozi bakorera muri biro ye, kugira ngo ababuze ku kijyanye no gukeza abami babiri, nyuma yuko Evariste Ndayishimiye we yagaragaje yuko mu by'ukuri ngo atazi neza niba azageza umwaka wa 2027. Nanone amakuru akavuga yuko ngo yaba arimo arakekwa kuba yakicwa. Ibyo byose rero nibikomeje kugenda bigaragara muri iri shyaka. Aka kaduruvayo rero akari mu Burundi gashobora kuza nanone kubyara amahari nk'uko mu mwaka wa 2015 byagenze, cyangwa se mu myaka yahashize ubwo bamwe mu bayobozi bakomeye b'u Burundi bagendaga bakorerwa kudeta ndetse bakagandagurwa n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwabo. Rero nanone tugarutse ku bijyanye n'imiyoborere cyangwa se n'ubuyobozi bwite bw'ishyaka, ariko hari amakuru avuga yuko rero no mu gisirikare cy'u Burundi naho bitifashe neza. Abasirikare bakomeje gutoroka, abandi bari mu burasirazuba bwa Kongo ibibazo by'ubuzima byababanye ibibazo. Hari amashusho duherutse kugenda tubona nyamuneka, tubona yuko intambara iri mu burasirazuba bwa Kongo Abarundi ari bamwe mu bantu bashoboka kuba barayisogongeye cyane, kuko bashobora kuba barahuye n'ingaruka z'intambara. Ni mu 2023 rero irimo irarasa Abarundi, barimo bararasana cyane, n'ibikoresho bya gisirikare byose by'iki gihugu cy'u Burundi byajyanywe ku butaka bw'igihugu cya Kongo, aho bavuga yuko depo zose cyangwa se zo bita amura z'intwaro hano ku butaka bw'i Burundi, mu gihe Burundi bwaba butewe, aho bwatera buturutswe hose, Uburundi buramutse butewe biravuga yuko bashobora kuzagira ikibazo cyibura rya bimwe mu bikoresho, kubera yuko byinshi bamaze kugenda babijyana mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kandi mu by'ukuri muri iyi minsi turimo turumva amakuru avuga yuko Red Tabara yaba irimo iritegura, ndetse General Niyombarengo nawe arashaka kongera gutera, bigaragaza yuko rero iki gihugu cy'u Burundi kigomba kwicara kikarya kirimenge, kuko ibirimo birategurwa na ariko aha muri Mpimba yarahafungiwe. Turaza kugenda tureba rero iby'aba bagabo. Reverien Ndikuriyo uri gucibwa umunyororo cyangwa se uri kugenda agerwa mu munyororo, impamvu ni yihe? Ariko nanone si we wenyine, ntago ruri mu mutware rudasize Prime Niyongabo, umugaba mukuru w'ingabo z'u Burundi. Ni umugaba mukuru w'ingabo z'u Burundi, ariko nyamuneka popularity afite mu gisirikare n'uburyo abasirikare b'igihugu cy'u Burundi bamukunda, nyamuneka biragaragara yuko biri gusumbya iby'umukuru w'igihugu. Ikindi kandi umwiryane uri mu gisirikare cy'u Burundi nawo biravuga yuko ushobora kuza kuba impamvu cyangwa se nyirabayazana yuko uyu mugabo Prime Niyongabo nawe yaza kugenda bizira, nyuma yuko abasirikare yamaze kubasobanurira yuko ibibazo ibiza n'ibizazane bari guhura nabyo, yaba ingabo z'Abarundi ziri ku butaka bw'igihugu cya Kongo, yaba abasirikare b'Abarundi baturutse mu gihugu cya Somalia mu butumwa bw'amahoro. Abo bose Prime Niyongabo bigaragara yuko yagiye agaragaza yuko nta ruhare yigeze agira mu kugira ngo abasirikare basafaringe cyangwa babeho nabi, akavuga bati byose cyangwa se icyo twita badeni iri hejuru y'umutwe w'ubuyobozi, kandi Perezida Evariste Ndayishimiye mu by'ukuri niwe muyobozi. Bwo turaza kugenda tureba uburyo bihagaze n'umwuka mubi utari mu gisirikare. Ariko nyamuneka
Societe civile hano ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi irashinza Son Excellence Evariste Ndayishimiye kuba yaramaze kwica Burundi igisirikare cy'u Burundi. Igisirikare cy'u Burundi mu by'ukuri mbere yuko uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye agera ku butegetsi, cyari igisirikare gisa naho giteguye mu ngeri zose, igisirikare gifite abasirikare b'abanyamwuga, gifite umwitozo, gifite byose. Ariko nyamuneka kuba kijya ku butaka bwa Kongo bagatsindwa umusubizo, bagakubitwa, bagakurwa mu bice bitandukanye, aho raporo zigaragaza yuko abasirikare bagera ku 20,000 b'igihugu cy'u Burundi bose baba barigeze mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko intambara ikaba isa naho yabananiye cyangwa se yabasoje. Kugeza n'isaha rero umukuru w'igihugu we aracyohereza izindi ngabo ku butaka bw'igihugu cya Kongo, ariko nanone biravugwa yuko ari imyiteguro idasanzwe barimo baragenda bategura, aho bivugwa yuko nyamuneka hari intambara itutumba ishobora kuza kwadukira uburasirazuba bw'igihugu cya Kongo. Turaza kongera kubabwira amakuru avuga yuko Red Tabara yongeye kwisuganya ndetse biravuga yuko Red Tabara iri kugaruka mu isura nshya, ari naho igihugu cy'u Burundi benshi bavuga bati cyicare kirye kirimenge, kuko iyi minsi rwose kirimo kiritegura amatora, ndetse no kugusubiranamo kwa bamwe mu bayobozi ba CNDD-FDD bishobora gutuma abandi banzi b'igihugu cyangwa se icyo twakita external attacks, ibindi bitero biturutse hanze y'igihugu bishobora kuza guprofitira muri aka kavuyo cyangwa se muri ya makimbirane ashobora kuza kuvuka hagati mu ishyaka, mu by'ukuri bigatuma igihugu cy'u Burundi cyongera gusubira mu icuraburindi. Nubwo bwose Perezida Evariste Ndayishimiye we agaragaza yuko mu by'ukuri CNDD-FDD nibatareba neza iri buza gucikamo ibice, ariko byose turabimenya ku itariki ya 25 zo ku kwezi nibwo tuzamenya ngo Reverien Ndikuriyo ese aratanga ikibanza, aratanga imihoho muri CNDD-FDD, ninde uri gufatira ishyaka akariyobora. Ese Reverien Ndikuriyo we azatangaza mu by'ukuri niba aziyamamariza kuyobora iki gihugu cy'u Burundi. Ibyo byose nibyo dutegereje, kandi nyamuneka murabizi neza yuko ibyacu tuba tugomba kugenda tubibagezaho. Nibyo rero amakuru rero twakiriye y'ibyabaye muri iki gitondo, biravuga yuko Son Excellence Evariste Ndayishimiye yaje kongera gusimbuka urupfu. Iryo jambo ne tuzajya turikoresha mujye muryumva neza. Hari ikindi gitangazamakuru kirimo SOS Media cyandikira mu gihugu cy'u Burundi, nicyo nabonye yuko ukurikije uburyo muri iyi minsi umukuru w'igihugu ubuzima bwe abusa naho buri kugerwa kuma cyangwa se amaze kugwiza abanzi, bishobora kuza kumubana ikibazo gikomeye cyane. Ejo ubwo yagezaga ijambo ku nama yateraniye mu gihugu cy'u Burundi, by'umwihariko iyi nama mwarayibonye neza ubwo Perezida Evariste Ndayishimiye yanahaga umwanya bamwe mu diplomate guhagararira ibihugu byabo ari mu gihugu cy'u Burundi. Son Excellence biravuga yuko benshi bavugaga yuko bitari buze kurangira amahoro, by'umwihariko amayirayira amaze kugenda aba azamo ibibazo, by'umwihariko hagati ya Reverien Ndikuriyo nawe mu gihugu cy'u Burundi. Rero mu bihe bitandukanye harimo kuba ibintu amakuru arimo aravugwa ari amakuru y'ubwoko bubiri. Biravuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye arimo aracira uyu mugabo Reverien Ndikuriyo kujyanwa mu munyororo muri Mpimba, ariko Reverien Ndikuriyo nawe bikavugwa yuko yaba ashaka kugira agatenda akora mbere yuko Son Excellence Evariste Ndayishimiye we yamutwara, yaba kuba yamutwara bamwe mu barwanashyaka, yaba kuba ko n'amaruzina yabamo hano mu gihugu cy'u Burundi. Ibyo byose rero ni bigenda binogwanugwa na bimwe mu bitangazamakuru, by'umwihariko bitavuga rumwe n'ubutegetsi, aho bivuga yuko diaspora iri kumwe n'uyu mugabo Reverien Ndikuriyo. Diaspora y'iki gihugu cy'u Burundi iri kumwe na Reverien Ndikuriyo. Si diaspora gusa, urubyiruko rw'incabwenge by'izimbonera kure n'abandi bayobozi batandukanye, nyamuneka bose bigaragara yuko bari kumwe n'uyu mugabo, mu gihe Evariste Ndayishimiye we ari kumwe n'abaturage ba rubanda rugufi. Ibi rero bikaba mu by'ukuri ari akaga gakomeye cyane gakomeje kugenda kagwirira inzego zitandukanye z'iki gihugu cy'u Burundi. Mudukundire kandi nkuko twamaze kugenda tubemerera, tuza gukubitira mu gihugu cya Uganda, tubabwire uburyo ibintu bihagaze nyuma y'amatora ya Perezida wa Repubulika yabaye ku munsi w'ejo. N'izi saha biravuga yuko amajwi akirimo arabarwa ndetse anatangazwa, aho Perezida Yoweri Museveni Kaguta n'undi usanzwe ari perezida mu gihe kingana n'imyaka 40 ayobora iki gihugu, biri kuvuga yuko ari uri guhabwa amahirwe yo kuza kwegukana manda ye ya 8 yo kuyobora iki gihugu cya Uganda. Nanone kandi bikavuga yuko urubyiruko rwamaze gusa naho rwitegura kwigaragambya
navuga yuko nyamuneka zikomeje kugenda ziyongera nanone mu bice bitandukanye muri teritwari ya Fizi, aho bivuga yuko rwose mu bibogobogo ahangaha ingabo z'u Burundi zahatiye amatago mu buryo bukomeye cyane. Tuza kugenda tureba umwuka uburyo uhagaze hagati y'umugaba mukuru w'ingabo Prime Niyongabo ndetse n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye, aho amakuru avuga yuko nyamuneka abangaba basa naho batari kuvugwa rumwe. Ariko nanone mudukunde tuza kugenda tureba dukubitira amaso yacu hariya mu gihugu cya Uganda, tubabwire itegurwa ry'amatora rikomeye cyane riteganyijwe ku munsi w'ejo. Byamaze kugenda bitangazwa yuko internet yamaze kugenda ifungwa nyuma yuko mu by'ukuri harimo haritegurwa amatora ya perezida wa repubulika mu gihugu cya Uganda. Biravugwa yuko rero Yoweri Museveni Kaguta yamaze gukoresha igisirikare ndetse n'inzego zitandukanye zishinzwe umutekano mu kwirara mu mihanda kugira ngo barebe yuko bahosha imyigaragambyo ishobora kwaduka kubera kutanyurwa n'ibyavuye mu matora hariya ku butaka bw'igihugu cya Uganda. Ni amatora ateganyijwe ku munsi w'ejo, ariko bivugwa yuko nyamuneka abarwanashyaka ba Robert Kyagulanyi mu by'ukuri bamaze kugenda bagaragaza yuko mu gihe bazabona igisa no kwibwa amatora nyamuneka biteguye kuba bajya mu mihanda bakigaragambya. Turaza kugenda tureba ibyo ari byo, tuze kujya mu burasirazuba bw'igihugu cya Kongo, tuze kureba ibyo ari byo. Perezida Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo yamaze kugenda mu by'ukuri igihugu cya Angola kimutera utwatsi nyuma y'ubusabe bukomeye cyane bwo gusaba Angola yuko yamwohereza ingabo bakajya guhangana n'inyeshyamba za M23. Ariko nanone tuze kugenda dukubitira hirya no hino ku isi tubabwire amakuru agezweho, ariko tukiri aho ngaho mudukorere subscribe, mudukande like, share. Mu by'ukuri ibi biganiro byacu bikomeze kugenda bibanezeza aho muherereye hose. Nibyo rero amakuru azindutse muri iki gitondo cya tariki ya 14 by'umwihariko ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi. Amakuru aravuga yuko tayari ishyaka rya CNDD-FDD ryamaze kugenda ricikamo ibice bibiri, aho igice kimwe kiyobowe na Son Excellence Evariste Ndayishimiye ndetse akaba n'umukadire mukuru cyangwa se aba na chairman w'iri shyaka, cyane cyane yuko akiri perezida w'iki gihugu. Ariko nanone bikavugwa yuko bita Reverien Ndikuriyo ku munsi w'ejo hari inama yateranye mu by'ukuri rikiterana mu ibanga rikomeye cyane. Iyi nama yaririmo bamwe mu barwanashyaka cyangwa se mu bumva doctrine z'uyu mugabo, ndetse bamara kwemeranya neza 100% yuko bagomba kwiyomora kuri CNDD-FDD bagakora irindi shyaka rya politike rigomba guhangana n'abadede. Ibi ngibi yabikoze nyuma yo kubona yuko namara kurekura ubuyobozi bw'iri shyaka ashobora kutazahabwa umwanya cyangwa se iri shyaka ritarenza ingohi perezida Son Excellence Evariste Ndayishimiye. Noneho ngo babe bamwambura uwo mwanya bawuhereze Reverien Ndikuriyo, kandi Ndikuriyo yamaze kuritira ndetse anagaragaza yuko uyu mwaka utaha agomba kwiyamamaza nka perezida mukuru w'iki gihugu cy'u Burundi. Aho rero hamaze kugenda hafatwa icyemezo gikomeye cyane cyuko agomba gukora ishyaka rya politike ryiteguye guhangana na CNDD-FDD. Ariko nyamuneka iri shyaka rikaba ari ishyaka mu minsi iri imbere mushobora kuza kumva ibyaryo, cyane cyane yuko perezida Evariste Ndayishimiye we ayo makuru yayamenye kare. Ngira ngo no mu mbwirwaruhame aherutse gutanga ubwo ari mu nteko nshinga amategeko yaje kugenda agaruka ku bashikiranganje bakomeje gushyigikira bimwe mu bikorwa by'uyu mugabo. Ariko nanone bikagaragaza yuko ari akaga gashobora kuza kugwirira iki gihugu cy'u Burundi. Abasanzwe bazi imiyoborere ya Reverien Ndikuriyo bavuga yuko mu by'ukuri nubwo bwose abarundi bose bona yuko bamaze kugenda bahaguruka bamubona nkaho yaba perezida w'iki gihugu cy'u Burundi, abamuzi baramuzi, bazi ko mu by'ukuri ari umwe mu bayobozi batagira tolerance mu gufata ibyemezo bitandukanye, kabone nubwo yaba ari ibiviyora uburenganzira bwa muntu. Ibyo byose rero uyu mugabo Reverien Ndikuriyo yamaze kugenda mu by'ukuri agaragaza yuko yiteguye kuba yasimbura umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye, ndetse mu gihe yaba ashyigikiwe n'abaturage b'u Burundi. Ubu ngubu biravuga yuko rero imbonerakure arizo zaba zimuri inyuma ku bwinshi. Ariko nanone Evariste Ndayishimiye yaracyafite umwanya mu bindi bice by'abaturage, ariko benshi bashinza yuko impamvu bamukurikira ari abaturage batazi guharanira uburenganzira bwabo. Ikibazo rero kiri muri iki gihugu cy'u Burundi kikaba ikibazo gikomeje kuba agaterera nzamba nk'akanyina wa nzamba, cyane cyane yuko kitari mu rwego rw'imiyoborere ahubwo no mu gisirikare. Iki kibazo cyamaze kugenda kigeramo, aho bivuga yuko abasirikare b'igihugu cy'u Burundi bamwe banze kujya kurwana ku butaka bw'igihugu cya Kongo, bamwe bakatiwe n'inkiko, by'umwihariko bamwe bakatirwa igihano cya burundu. Si ibyo kandi hari abandi nanone bamaze kugenda batoroka igihugu, yaba abagiye mu bihugu nka Canada, yaba abagiye mu bihugu nka Dubai. Ariko nyamuneka biravuga yuko imiryango yabo
ikomeje kugenda itotezwa bikomeye cyane, by'umwihariko n'urubyiruko rw'imbonerakure rwifashishwa nk'urubyiruko rw'iri shyaka rya CNDD-FDD. Mu by'ukuri ibi rero ni bigaragaza ko ku butaka bw'iki gihugu cy'u Burundi ibintu bitoroshye habe na gatoya. Nk'ubu muri iki gitondo amakuru tuzindutse twakira cyangwa se dufata nuko bivugwa yuko ingabo zindi z'u Burundi zamaze tayari koherezwa ku butaka bw'igihugu cya Kongo, ariko AFC M23 yo yamaze kugenda isaba leta y'u Burundi cyane cyane ko hari ibiganiro ngo birimo birategurwa yuko iyi leta y'u Burundi yakora ibishoboka byose ikaba yagira iki yarekura mu by'ukuri bamwe mu mpunzi z'abakongomani bahunze ubwo M23 yafataga uyu mujyi wa Uvira bagahungira mu bice bya Gatumba ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi. Ariko Burundi bivuga yuko bwamaze kugenda bugwatira izi mpunzi. Ibi rero bikaba ari nanone ari bikomeza kugenda biteza akaga gakomeye cyane. Gusa AFC M23 yo yamaze kugenda ihaguruka kugira ngo irebe yuko yakomeza kugenda iganira n'ubutegetsi bw'igihugu cy'u Burundi. Amakuru rero twakiriye muri iki gitondo aravuga yuko mu gihugu cya Uganda ho itumanaho rya internet ryamaze kugenda rikatingwa cyangwa se rikatwa. Ibi biri kuba mbere yuko amatora ategurwa cyangwa se amatora aba ku munsi w'ejo ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2025. Na amatora ya perezida wa Repubulika ndetse akomatanyije n'ay'abadepite n'inzego z'ibanze, aho mu gihugu cya Uganda nyamuneka muri iki gitondo cya Karama bikuru yazindutse avugwa aragaragaza yuko mu by'ukuri internet yamaze kugenda ikurwaho. Benshi bakaba bafite impungenge zigaragara yuko mu gihe iyi internet yavaho ishyaka riri ku butegetsi rya NRM rishobora gukora ibikorwa by'icarubozo ku baturage batavuga rumwe n'ubutegetsi, by'umwihariko isi yose ngo ntibimenye. Ibi rero Robert Kyagulanyi ubwo yaganiraga n'igitangazamakuru cya CNN ku munsi w'ejo nibwo yagaragaje yuko afite impungenge z'ubuzima bwe ndetse n'iz'abarwanashyaka biwe mu gihe abaturage bakirara mu mihanda. Biravugwa yuko bashobora kuba bagirirwa nabi, cyane cyane yuko byamaze kumenyekana yuko ibikoresho bya gisirikare, abasirikare benshi ndetse n'abapolisi bamaze kugenda bagezwa mu mihanda biteguye kuba bahusha iyo myigaragambyo ishobora kwaduka